Yada say yen samo kwa babiem ne mu achemra Adom TV bedwam dwumadi so. Yada se papa ani de mu usori anope wada okese na sede. E onu nti na ote ase. Ti mfa na sede ndi. Akomachi ya yanim hei. Bisi ye na preacher bi preach. No say na wonhu se ebia woni efierat na woni efierate. Na usori na se onchia no a so obeka se wummu ade obeka se ya se wumpeni pa se wummu ade ti ebia ni obi ahwe so akora wa beduru ne da na se bra wuntua eno so ye odin oso hu ba bia ufiri eba wiase uni ba bia ufiri ya oba wiase oba aha mu ho na ufiri ba ye no won se odwiri nyame ho a esofo na sedama no na ye na adom tini etiase bedwam asase ye mamu achibim Adam ase radio fosifo ye chia mamu akwaba de mo badwumedi so mene owura JP Jordan Bismarck akosinsia boatin ni gina ha efiada no pe be me na menchia wo efia me so e bia boko de boko na nso e yankopon adom so ai shisha ye me se no na me hu se prophet na says pokusa akode ene na soremane ejidefo bi nso wo Israel enom call River Jordan. Oh, okay. Yes, enom call River Jordan. So yeah. Wakai wo de no. Makai mrana e wo River Jordan. So ba wan fa anya hwe. Nyamsunu akomem. Nyamwon hwe ni so. Da wo so. So enipa nka mo bebre wo health se ye. Wo hwe akomem nti. Nyeda so te ase. Minka so hwe ni so. Na me hwe akomem. Minka so hwe ni so ba me chese wo ba ye no. Minka se be fa yi owo no na ye ba at least ke be hu bibi. But the same thing, you know, be say ayifo yi ba osofo poku sa akodefo no ba no mahwe. Na me de atoto mo na mo ko ye no. Cause wo de oti a ochaso. Me ne hweka. So ho ye de. Yankopon adom. Ata nso fata o. Me da sia. Ata fata no na ase. Ona muntwa o. Ene na woni ti entwe na ase. Adwuma no wada so. Okay. Sorry we ne wa ni ntia. Ede na wa hen. Yada mo ase ya mo ache ya mo akwaba. Sa na ye no odokwa so. Check say so kuma radio for so etiefo. Yes. You say 97.1. 97.1. Yes. Yada o mase papa. Mo twa to na etiefo ba beti nsem o da work atem ne Adom online. Adom online. Ne ehunu nsem a ekoso o man em. Awu pia at least uni bi ekoso o man mo. Ye ka ni say so sika. Yes, I'm not sure. Mr. Munchani says here. Says here, I think about 16. Chani says here, can you ever? No, I fair job. Yeah. And one star 281 hash. Star 281 hash. Option near 4. Yeah, Shannon. So, what star 281 hash na? Was no too good baby. Mr. Fabra option 4. And only Adom TV. Say, be a bit me a 1,000. I no pay was forced and so. Cho, Mr. Last lady Bako 15 cities. Okuku 1,000 ko. Oso ono wate ya wontwa. To hoye kana no try. Wonu so na di ye. Because machine no wo hu number no wo mu kakra bi ono nya afi na okoje permission afiri obi a ono wafa wo kwa ona okure. Nti ne yeka se wo de say 50 cedis na no pay. O last hour also di gu so a 10 na musa krukukuku no achew. 3 Ghana. Me say 3 Ghana. 3 Ghana there say 3,000. Hey. No, me say I will yeah, for the whole day. For the day in America. Hey, 3K, one person. Oh, but say possible. Be at the 10K. Why you quite anymore? Until your person option here 4 no. You quite any about calling him. One say oh nipa ba 2K, nipa ba 3K, but a nay 1K on a sports no so. Na fe a semi-dick 1K. Na fe pense mo 1K. Ni nyina ye star 281 hash. Star 281 hash. Option here 4. Trying boko na we ye frowa. What is that? We wa sorry wutumu so di mu pa na mpedi de bia. We fa hanki ne kata wa no. Eno akasa. E bia ne do de ne sika ye. Muntwa mu ne ni. Ai ti ye hwe Adom online. Adom online, yeah. Asem we na ma rahu nti me pese ye de ehyase.
Tasi Droba when you're 34. Girlfriend. The girlfriend 23. Simone. Hey. Girlfriend. Hey, serious, pal. Boyfriend. Now when you come out, now me maintain the pebiasi. Obi atete ne ba wona bedu na wonya no ho ade o. Kokuno. Se die enti. We ube komu. Director betimi abie mama ya. Ube komu yi. Mentie me hansi na anya adwuma. Ube komu nya asem bia. Mentie me hansi na anya adwuma. Boyfriend, girlfriend. Just say. A wunya ko ma. Can you see lady yakwa kosie no? Oh, kosie no be I think be 3 weeks or so. Eh, serious. Taxi driver. Eh, that's so na mo say. Afiri abroso. Just say. Eh. Never na director idea na me. Brahum ni kwa select story. Brahum select story no ha. Enti ya raho some taxi driver. Kuku ni girlfriend. Ku girlfriend. Onye no ho ade. Say wono ne nete wono a wonye no ho ade no waje. What else boka? Ad na upe wan krame. Kasa kukodro so. Nso nkwaye hwe amamre bia mfa nkyere obi a. So woku obi abayo akama. Na wontumi atwon ho e. Se no ane se yakoye nim. Nye no ano no. Ya rahosem. Dem se director. O friend na sabet. We so dey, hey. Davido. Also no nim say hush papi ye dey. Froster. See, let me say ya refresh him. Refresh, yeah. Enti yamra ayi Tama Traditional Council na won mo so akire dia wani nye ho wo bi a yaboni din se o me mensin mo catch no enya de se o mo ebojo so ntie no so ho asem no badomonline.com so ye mampani abedi akire excellency Professor Nana Jane Opoku Ajima said na pom de ho nsem na tie nyame adom ne ho ye nso kama na owura dubu ahene ne yere nso asi attorney general say wagu on ho efiu wagu on manimu ase we ne makama mka bi ne ye de no yes no matter what masem ne say mo ba chi o ma ne ye dede se ne sika no manya no mo faculty kwa so na awie sika okay mo nso mo kwa du bia enam ne namo enem kofo hie o mo a we na ti na ba ne pantim se wasi fie kese nti ba bi okwa no wies no se dey be opani enko court na wo kwa adu a entu be so be bom ya fa ko bom ho no so ni kwa adu bia so empa acho na amanfo onyi mfamfrem so say enu se that mentality se Ghana ni bi na obi asifie be wo no okromfo no ya ba adwuma ye yeah ti nyamba ni agi sa seat we ho no at least kamam ka bi no emu dipin se wo ka kire nkrofo se maye boni a enka no no keke fa me court na court mu amefo ti we no badomonline.com any our original minister so na dey to men cinema crash mpanifo ya yi wo mo se omma adwuma ma amamu pa abam papa nhye entumi enkoso ti enso badomonline.com asansem no wo hojebre na kinkan bi na emwa yefa daily graphic the bokata ento aso de mampene his excellency John Dramani mama foni abba school for kwada kuta sanitary pad and so foni ewa ha yesi mampene at a free pad for 2 million school girls move to restore dignity enti person mama no Adom trainings bosha o share say obema free pad for your mofra ewo your schools awodom no ye guess no oyede o de bosha no abem odiso yeah wadiso ye besra da say enyimekwa Ghana fo enyimekwo na eye pad no yen tete omo taxes ne biso no mo ntimi nyema ne bo no enye because we fie ka se ebedi akira ya hwe ebewie chi na ba ye kada aban so because untimi nye ema no so ye wododo ema no so na doso ene makra doso chen me do na ye doso ene ya che 2 million next year pese ye che be che more than 2 million and 2 million no kran cover baby yes eti the next job afabedu baby na ba say ECG no legacy debt da ho at least bibi ebetimi ese won na ye local production ye ma emma fom no mo bo no ntimi ma fom kakra ntimi produce no mo produce mo na mo bo no nya fo se na be ya alice we kakra bi kura da be nya ba ko bi e dia so so nema na me say ye panty line akra 17 cedis panty line to be that say you na to panty liner we dey saw draw 17 cedis yes hey you know pardon no by this time
Se nya sa ben so mu a enye me nwanwa e de wo dudu osi ho ato no ye use nya bete panty liner ba ko pe but we say no ehihiem bia be 20 ana asese box kitwe bi you onim panty liner and e bia so no body me to na 17 e bi kura 30 series she e ma bro e kana no odenti so you can imagine me or ba na say me wo ma you are be 3 panty liner so 17 me say e be 30 e be 25 it depends on the brand no so until wa buy you a panty liner so me nchire omu de dey so on say bi wo ho a wonam yi na de bi ahyew o panty ni mo e bi abekọ ba bi akogu obagu nsuo na bi wanya tissue ese wonya tissue ti panty liner no so esoki enema ahodo a e waase ho no mu nyina se be enko direct o panty ni mo nti wo ho ano asesa na no so ato atwe saa ma ase ho no e very sensitive bibi kakra bi na infection ti se wan krakra ho ye ni di ho no mu yi a bo hu anabasa bo hu anan scent aba ho I like is all boys on kwan ka ba na wa start it oh yes panty liners any pad no eni mienu no put together local production so ye kan enye say aba betete motos ne be wieti mo sa ba yinu ba ka che say other factors eni sanity ye mpesa other factors no ye come aba say mo produce sanitary pad ne panty liners for Ghana no yemma ne be ya bobbo ne betimi aba fam kura ye to no so no bia betimi ne bia ideally panka panty liner de nkenya 5 yes na sana yes how and the page go do 17 oh say ne nya wa ne page ai kakra ye to go do 17 30 ne ade me say wa ha say be bia me to no kura no egu ho dada so asa ko fa bi say sanity asa ko fa bi e maba so obi wo ho no mu a de wo ho dada no on fa bi ntum so wate new price kura opeso o me no sam baby mo ha wati new price obet tag no no the new one me ha bia ye old stocks egu ho no mo say e dey ma body ma bre seriously ti your mind mo sa no mo kura ma be for no due obdo mo de kro onim andukro no obren so me should dey support them nim o na say pants nso ka ho be say singlet smith nso aka them boxer shorts and shoes enye better enough for ti say dey kwesi ka no yes yente so from local to near man so local production no more from no neighbor no yes because I know local production I know they no boarding and the best way to be honest boarding yentimi nkura mu say ya nkwa akire enne no obeye obetimi aya akusiga be we so obi aso debi obekọ ba bi no obi kura ani 2 million 4 million 3 million 6 million 7 million bet na fe abansa baba legacy debt na so fa factors area be legacy debt etina e wakwanya say yebetimi aye bibi e dey support local production no mo bo na ba fom pa e dey amaye and ye hia pad no so oh yeah pa e boy ye free infection baby because no board dinti obetimi dey ahye the whole day mi wa dey na free ho ba no so nye enu nti na wo so yi nti ka ideally be 6 hours bia no man ko asesa depends on the flow so yeah obi flow pa nti obi o ho no ma e bia we na ehye mu be say 8 no be 3 days so or yes a long one for be 7 days and 6 days we be to 2 for just 1 month wow it is a 1 month na 20 cedis or 40 Ghana now what my you are 9 na miensa no bia flow 40 o so me na hena che say ade we say so we discuss awura mu a enye easy kura nti na yegyina so no nti no mommo ayensa say nyame ya adom next month no say no eye hygiene nti no e wo say etimi koko schools ni achecheche bi go no bia na enya na wo he nti no abaya ya de onko so ana omo locals no omo tete so na nka pad de nka 10 cedi 10 cedi enye easy nka do 5 okra ye beda mo ase at least obi e timi so ne kan so maintain standard no because enya papa so abewie akire no wase ho nyina ase infections nko a heat enya papa so abe wo ho ni nyina na generate heat no on say me kan because your bias yes just maintain no so dey no nyanza wade but I also protected was say ya so ba ho no mo ani pampa no kure wo ba ho no ma wo so menya yare because ade na ye dey hye ho no eno so nye papa eno so wo mote infections bebre basa wo be wie wo menses wo be wie na ase ho nyina aye nwonwonan afi bra ba ho no ma o say na nu hu nyes no nim se bia ye pad no
Pama na hye 12 hours say be e ba adwuma ya ye gina he ya se me pon 7 pm I se me ho atel ade we na pad na mo ya se fia na e twene to na e ba nanim to we no water infection na basa mo me nhua sa na e ma ni nyina ye nkyekere o ma nhweti wie try so benya ayi detol ne we no mu bi ade sesi o ho kama fefefe apapa ho mo se bibia hyehyɛ na kwam kama ya wo guess ne de erimiye ka mo boys no entiase ba ba yentosre enti FIC enso na ye hwemu de afa akonta mining ene chema wontumi omusika sem ho south na ota form ra hwedwane so ko Supreme Court say court no fatable ento suspension de ama Chief Justice no enso new sanitation laws required na hwedwane ebi na e kan say the Daily Graphic and the way ba no pen the Chronicle the Bokata enso enotafo MP asem na ba so call Supreme Court the court no fatable ento suspended Chief Justice no esom so na Marshal je fie medweko yo mo hwe sanitation so na ka se o mo se aban an renew Zoom line contract na be ye hu pa na fie meba Ghana no ye ntimi kro so ano se na fie meba o mam no ye ntimi so mo se mo ntietie nkrofo bi nsem sinto bi e o contract bia ye hwe nsesi ye ma bia anya pepe yo efi a ye ken me che se e ye ho na ye nyu obi na so ade begu ye ya ba bia ye te no aya store na ni mo hono ya nti adan na assemblies no ye wo se ye nyina ye hye ye na ye suba me ka cho bi se we ya ka cho se e na Zoom line for kra na still feel kro na me say on mine na on dey so mo mpra so 24 hours enye say every minute bia be do no be pra but the mentality adwen no say me nwi chewing gap and na kwa asori na atena chair so na wo dane chair na ya woni obi a ntumi fa ma ho me so dane chair pa so asori dem wa nyame fie nyina ya di suba boni nyina awura ho asori chair wo ta so ya konya wote so no wo pega asese na ahwe gampa tare ho wo nim sa asori na awo kati shi obi sha bag mu nti wo wie na so wa bra na odi ase na odi sha bag mu wo do fie no wa ye mentality we so ne ye den about Debbie it is Zubaka so bebo mu now why because say you so den mo mpa de fia sa o ye obi a odin say you so den de because when you party say one num ensuo sachet ewie enye se bia eye jerrycan ne kita wo jerrycan no rubber kitty one num so na we approve so nyina ewie di show pocket mu now do ba bia that's what you mean tiase o ko be ka Zoom line baba enya adwuma nye adwini we yeti what you it be that me aye na be ka tell Zoom line your plan so fi okro oprawie wo hu se won ma ye kama oprawie ye obi hwe akire wo asa ja to ho oprawie ye no wo hu se won ma ye kama otekam no otumura gu aboti oh Debbie ya so dey too much kushia he so dey kushia na na pa ye chia wo na chia wo ahuni die kogo he kuro ni mu ne nyina ya se ye ya oh if you be you kuro Zuba de me say one day e be duru e be duru na we captain different daily gist yes gift you oh worry ya kwachi ne kuro ono so ayde say on so so na before so mo hwe gift o mo so mo hu no tie hu ne nti ne akofa ne kuro okay ba gift so so atwere kata akoma na before send home fa no da hospital ni nyina o maja akofa ne kuro daily gist na dey man bu ya semu hey edumeyed and a council of state for so kwa about to so no say suspended Chief Justice no emu 30 na fo aso say suspend na ba ko pedo so there bi sa na bisi enti no yem fancy ha sika *281# transisi option A4 keju eba sabe ya obenya sa 1000 no yeda radio fosu 97.1 yeda mo say ye kwa agudie mo nsem to so na last hour health tips frequent urination TB yakwaba